Paparts, buenas. Kapiatan kita. Ya experiencia para ustedes ese manda vosotros trabajan. Bueno, trabaja. Pero liga hora del merienda ya. Invite todo di situ mga anak. Todo mga anak ng mga trabador. Talitan tumpok todo. Bonito. Maka-enjoy. Mira, no. Problema kay jatun merienda. Gusto lang para ng mga trabador na sinstali mga bata. Tambira-bira. Ora ta trabaho, talitan sila sarante. So, maka-enjoy kanila mira. So, mo sin-experience yung mga kapaparts. Maka-enjoy mira ko mga bata. Makalasti mamantamin. Dapat naman kita kamanda-manda. Pero, okay. So, mira este video ah. Merenda tayo. Tiene pa arriba, ¿cuánto cuesta arriba? 2. Ahí. Y Papo el líder aquí. Mga bata, hindi ba rin mga ipas?